Picnic ka Japon motor ke vega bang pholong pen hor jun je puang thek klar dakalu chetok ponanji labang soron kapasopon lake North Hajong Transport Department a hin pen soda ke sikonaron Karbeng long life pen nangli tuma phanang ke ban pia birta kenang sol arjuik tha Jo serli mate picnic ke dam ja phan penang kenang sorason ili tumang bong kachini dam nangji lapen non Hajong government a hin pen kapachini pon bang so birta Kreng puna por nang kile ningkan kimia harchi ke bok hetang ningkan kimia harchi nang kile pen long ri arlo picnic a pharman cheto bom tang bangso puthak asam sarkar pen aron soda sik kontang picnic party ajir pola pen jir pietum kachini dam nang jabirta lapuson hello motor gari chepon pen picnic chodamji pulote aprang si nang li thedung ar pudo nang li ka chepon a motor ke bega bang phalong pen hor junjema bang so puthak klar dakalam thi long veknji picnic a chepona gare a hemphu long pen hor junji pualo chetok veknangji la so bena phi ansi picnic a dim nangli pali dam longji la pusana ron ke sikpon nangkok lake gari motor kaching koi pen suri surya muluk apran ke dam nang la pusana kisung akatora pen kapajok ponjia pha puthot ke nang sora birta arjuik tha hor han kirim pen picnic along an pali dam longji Anam pen nang likache ponagari kate warabang phalong pen hor junji palam he tokjir pen loche toknji bangso putha Kamrup Metro long ke den pon deputy commissioner asa hemalong pensi lamrai den pon ningkan kimi nang leji dogdoga porahut transport asa kam hin pen sigjit ke den ponaron nangli munseta arkanri hor han kirim pen kachingkoi dokok pulote bus motor hempu akisum doji hor kitchen benjong si gari motor kebek pulote suri kebatangka adai tunangko labang so puthak assistant transport commissioner Gautam Das pensi pachini pon gari motor kebek boma pora hujong si hor kijunang theklong pon lok pulote sarkar aphan adai tangka anchot kali driving license ason an inthanet si hem kangsam aluhi manang kok ta haipasi sigjetalam the longpon News Desk report Karbeng Long Live